Prvi Teleton u Crnoj Gori održava se za 6 dana. Gotovo 100 poznatih ličnosti pomoći će da se prikupi novac za djecu koja se bore sa karcinomom. Sa tim ciljem, prvi put na Balkanu udružilo se 6 televizija. Ispred prve, kao domaćin našim narednim gošćama, govori direktor marketinga Ivan Vukčević. Ne znam da li je pravilno reći dobrodošli. Pa, može tako. Hvala na najavi, hvala na tituli. Iako to meni nešto mnogo ne insistiram. Da počnemo od toga, šta je Teleton? Kako to uopšte izgleda? Kako će izgledati to veče? Ovo je prvi Teleton u Crnoj Gori koji će biti održan 15. februara. Za sve naše gledalce koji možda to nikad nisu imali priliku da pogledaju neki Teleton u svijetu, televizijska forma, televizijski program koji traje nekoliko sati, gdje se okupi veliki broj poznatih ličnosti koje će putem telefonskih poziva naših gledalaca donirati novac u humanitarne svrhe, pošto u suštini najčešće to bude neki povod. Imali smo nedavno, prošlih godina, kod naših kolega na prvoj televiziji u Srbiji Teleton za poplave. Nedavno je to također bio telefon za djecu i za male bebe. Tako da, otprilike, to je forma od preko 180 minuta, što više poznatih TV lica i kroz neki, da kažem, informativno-zabavni karakter samog sadržaja emisije. Sprovodit ćemo naše gledalce kroz samu emisiju i dodatno ih motivisati da budu to veče zajedno sa svima nama humani. Svi imali da otkrijemo neka od imena poznatih ličnosti koje će se te večeri pojaviti? Sa kim će građani moći da razgovaraju? Naši urednički timovi svih 6 televizija koje učestvuju u tom Teletonu aktivno rade, kako i mi iz ostalih sektora, na promociji, na samoj kampanji. Tako da ostavio bih ipak na njima da zajedničkim saopštenjem za javnost, možda poslije vikenda, saopštimo ta neka prva imena koja će biti, ali mogu da najavim da će biti ih preko 100 iz sektora zabave, show biznisa, iz sektora sporta i sektora glume i kulture. Tako da to veče sigurno će svi naši gledalci svih 6 televizija, moram napomenuti da mi funkcionišemo kao jedna zapravo, iako nas je 6, televizija Prva, radio televizija Crne Gore, TV Atlas, TV Vijesti, TV 777 i TV Pink, da je nekako i sam povod ovog Teletona lijep način da se svi ujedinimo i napravimo jedan kvalitetan televizijski program koji će svi gledati, jer te večer neće postojati podjele, rejtinzi, šerovi, sve ono što nekako čini dinamičnim ovaj naš televizijski biznis, kako i u Crnoj Gori, koje je možda najmanje razvijeno tržište u regionu. I posebno bih htio da se zahvalim svim operatorima, odnosno Telenoru, Telekomu i MTEL-u, koji su nesebično pružili podršku ovom našem premijernom projektu, koji je zaista pokazatelj koliko zapravo su mediji moćni i očekujem da, s obzirom da smo najmanje tržište i generalno najmanja država u regionu i da se možda generalno u Evropi, ako ne i u svijetu, prvi put 6 najjačih TV kuća ujedinjuje i pravi program preko 3 sata. Očekujem da zaista budemo onako priznati kao medijska zajednica u regionu, ako ne i šire. Pravi primjer sigurno za ponos. Teleton se emituje i na našoj televiziji. 15. od 20 sati. Mi smo na nivou menadžmenta svih TV kuća usaglasili da programska šema bude to veče univerzalna. Idemo svako sa svojim sadržajem do 20 sati. Od 20 sati krećemo uživo. Budući da i veliki broj poznatih ličnosti učestvuje, bit će preko 20 TV lica koji su učestvovali i u kreativnom dijelu u smislu naše kampanje Podrži pobjedi. Upravo smo vidjeli neke od poruka. Tako je, gledamo ih na svih 6 TV kanala u svim blokovima. Zaista predivni spotovi sa predivnom porukom, predivna TV lica, uključujući i tebe i sve naše kolege iz drugih kuća. Očekujemo da program traje čak nešto i duže, s obzirom da ćemo ugostiti i naše klijente, partnere, odnosno donatore, koji su također bitan segment Teletona. Pored SMS-a, pored poziva, tu su i kompanije, moje koleginice koje će se uskoro priključiti tebe ovdje u studiju, će reći nešto više o tome. Hvala mnogo. Hvala ti, Iris. Gledamo se svakog dana u tačno 1, a vidimo se i na Teletonu sljedeće srijede. Nastavljamo priču o Teletonu. Teleton se organizuje širom svijeta. Obično traje nekoliko sati, mada u nekim zemljama prikazuje se i pravi Teleton maraton. Evo kako je uopšte nastao taj TV show. Mendel Berlinger, poznatiji kao Milton Berle, bio je domaćin prvog Teletona, davne 1949.
Ja sam radio prvi Teleton. Bilo je teško, ali i zabavno. Radio sam Teleton u različitim gradovima, za različite dobrotvorne organizacije, ali 1949. trajao je najduže. Bio je to prvi veliki Teleton na televiziji. Oko 20 sati trajao je Teleton. Novac je upotrijebljen za istraživanje kancera. Mnogo djece nas je gledalo, sve smo prilagodili njima, mnogo poznatih ličnosti se pojavilo. Svi do kojih smo mogli da dođemo. Danas slušam kako svi govore o milionima i milionima. Kada se sjetim, bili smo srećni kad skupimo 10 centi. Slavni glumac, komičar, voditelj, prva je zvijezda u istoriji televizije. Zato je i dobio nadimak Mr. Television. Miljenika cijelog svijeta znali su svi. Jednom kada sam dolazio u studio, u hodniku televizije sreo sam neku baku. Imala je sigurno 88 godina. Pogledala me i rekla: "Zdravo ujače Milti, volim te." A kod njega su gostovale najznačajnije ličnosti prošlog vijeka. Jedna od najgledanijih emisija bila je sa kraljem rock'n'rolla, Elvisom Preslijem. Donatorski SMS broj za djecu koja se bore sa karcinomom je aktivan. Da bi se donirao euro, potrebno je poslati poruku 5 na broj 14543. Sa nama je danas i direktorica marketinga javnog servisa Vanja Šipovac. Dobrodošli u Prvu, dobrodošli u Tačno 1. Hvala vam i dobar dan svim vašim gledalcima. Kako građani mogu pomoći? Da kažemo to još jednom. Pa upravo ste vi sad rekli i mislim da nije na odmet da ponavljamo što više ovih dana taj broj 14543. Otvoren je od 7. februara, jedna poruka iznosi 1 euro, to je jedan način. Drugi način je 15. februara od 20 do 23 časa kada će građani moći da pozivaju taj jedinstveni broj 1511, 1 minut poziva košta 1 euro, poziv je ograničen na 2 minuta, dakle ukoliko građani budu razgovarali minut i 15, minut i 20 sekundi, to će iznositi, odnosno tarifirat će se kao 2 eura. Ko se do sada priključio akciji Podrži pobjedi? I moram, izvinite, također u funkciji je i aktivan je žiroračun fondacije, ja ću ga pročitati, 520146226-41. To je žiroračun fondacije Budi Human. On je već otvoren, tako da svi oni građani, ja ih pozivam ovim putem što više, građani, kompanije, privrednici, fizička lica da se priključe, da doniraju i da pomognemo svi zajedno koliko možemo, shodno našim mogućnostima, da ta cifra finalna bude što veća. Ako vam nije problem, da pročitamo još jedan broj žiroračuna. Naravno, apsolutno. 520146226-41. Sljedeće pitanje je bilo ko se do sada priključio akciji? Pa do sada su se zaista, mi imamo jako dobar feedback od svih naših klijenata, od svih prijatelja. Mi smo se nekako u timovima, promo tim se podijelio i imamo nekih 70-80 već zaista klijenata, prijatelja, sponzora koji su se priključili vrlo rado, tako da mislim da nemamo za sad ni jedan jedini negativan odgovor. Ono što je bilo također vrlo interesantno i negdje mislim da je važno pomenuti, to je da su nas kontaktirali iz kluba, iz košarkaškog kluba Voli budućnost, tako da će sav prihod sa utakmice koja će se igrati u subotu, tačnije 11. februara, biti čitav prihod od ulaznica. Jedna ulaznica je 2 eura, čitav prihod će biti za kampanju našu Podrži pobjedi, odnosno bit će uplaćen opet na žiroračun fondacije Budi Human. I to je dobar primjer. Jeste, vrlo. Ja zaista pozivam, izvinite Iris, ja ovim putem pozivam zaista i sve ostale možda da razmišljaju na isti način kao što je to uradio i košarkaški klub Voli budućnost, da možda odreknu se prihoda te noći i da taj novac doniraju nama. Zaista uradit će jedno dobro i humano djelo. Hajde da kažemo kompanijama koje možda niste pozvali, a zainteresovane su da doniraju. Kako to mogu učiniti? Mogu se javiti nekome od nas iz naših medijskih kuća ili prosto mogu da uplate novac na žiroračun koji smo već pomenuli 2 puta i prosto mogu biti na taj način sa nama te noći. Ja ću pomenuti još jednom 520146226-41 i još jedan put za sve one, mada mislim da toliko ponavljamo ovih dana, taj aktivni, vrlo dobro poznati SMS servis 14543 opcije 5, to je samo 1 euro. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vama puno.
A osim Miltona Berla, koji je vodio prvi Teleton, još jedno ime vezuje se za taj TV program. Jerry Lewis. Evo priča o njemu. Decenijama je Teleton sa kraljem komedije Jerryem Lewisom bio najgledaniji TV program. Gledali su ga milioni. You've always been there. You know that I care. We make a nice pair, we're together. Pripremiti 1 minut emisije nije lako. Zamislite koliko je tek bilo teško zadržati pažnju cijele Amerike na više od 20 sati. And now from Las Vegas, another star of the tap dance kid. Jerry Lewis je tokom Teletona pjevao, plesao, šalio se, glumio, apelovao na gledaoce da doniraju novac. U tome su mu pomagali i brojni gosti, kao što su Frank Sinatra, Dean Martin. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. I 50 godina kasnije Teleton se organizuje širom svijeta. Jedna od rekordnih akcija bila je Nada za Haiti. Tada su najpoznatije svjetske ličnosti poslale poruku podrške. Prikupljeno je više od $58 miliona. O Teletonu razgovaramo i sa Brankom Pavlović, koja dolazi u ime televizije Vijesti. Dobrodošli. Hvala. Jasno je šta je cilj akcije, ali hajde da istaknemo. Hajde da pozovemo još jednom građane da doniraju, da budu humani, da pomognemo onima kojima je to potrebno. Da. Cilj akcije je da prikupimo što više novca za djecu kojima je to zaista potrebno. Postoje neke statistike da u Crnoj Gori godišnje oboli od 15 do 20 djeca od karcinoma. Neko se liči u Crnoj Gori, neko potraži kliniku u okruženju, a nekome je zaista potrebna pomoć u klinikama koje su po svijetu i specijalizovane su za tu vrstu kancera. Tu je naša uloga da pomognemo da bar određena sredstva njima ustupimo da je liječenje uopšte moguće. Ono što bih htjela da napomenem je da nije moguće uplata računa na žiro račun roditelja, nego je potrebno da postoji faktura iz te klinike koja glasi, koja je na Budi human. Tako da taj novac će se uplatiti na taj način toj djeci kojima je zaista potrebno. Hajde da se nadamo da ćemo prikupiti dosta novca. Kako ćemo rasporediti taj novac? Sljedeće dijete koje se javi sa potrebom za liječenje u inostranstvu, njemu će taj novac biti obezbijeđen. Ako se javi više, naravno i više djece ćemo pomoći. Onoliko koliko novaca budemo skupili, zato još jednom pozivam da pošaljemo SMS, da zovemo te noći i da uplaćujemo na ovaj broj žiro računa. Molim vas da ga ponovite. Broj žiro računa je 520 14626 41. U srijedu od 8 do 11 poziv na broj 1511, 2 minuta, 2 eura i SMS porukom 14543, opcija 5. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Više od 20 TV voditelja poslalo je poruku da se svi uključe u humanitarnu akciju. Evo još jednog podsjećanja kako možete da pomognete našoj djeci. Oni su mali, a neprijatelj je veliki. Zato smo im potrebni vi i ja. Zajedno smo jači. Prvi Teleton u Crnoj Gori, 15. februara od 20 sati. Za djecu koja se bore sa karcinomom. Pozovite 1511. Podrži, pobjedi.